9. je dan mjeseca novembra 1995. godine. Nalazimo se na maturalnoj zabavi Pisačke gimnazije. Ja sam Zibelda. Kako ti se večeras čini ova maturalna zabava? Pa čujte, tek smo započela, ali po atmosferi kako je započela izgleda će biti fenomenalno. Kao i sve ostale maturalne noći. Prelaziš iz učenika u neki zreliji svijet, to je ispit zrelosti. Kaži mi, kako se ti osjećaš i šta su tvoji planovi za budućnost? Pa ne mora učenik da bude zreo ako završi srednju školu. Ja mislim da se zrelost očituje u drugim uslovima, a mislim da nam je ovaj rat dovoljno pomogao da svi sazrijemo bez obzira na školu. Tvoj poruka ostalim maturantima ili omladincima? Lijepo se provedete. Pa, da se svi dobro držimo, da budemo pametni kao što smo i do sada bili, da budemo veseli, mladi po svojim godinama i tako. Ćao, možeš mi se predstaviti? Ja sam Rasima Bajramović. Kako se ti osjećaš na maturalnoj zabavi? Predivno je, stvarno, ne znam, super se osjećam za početak, nadam se da će tako i ostati do kraja. Završila si srednju gimnaziju, reci mi šta planiraš za budućnost? Pa ne znam, stvarno ne znam šta ću dalje. Ne, htjela bi pisati neki fakultet, ali ne znam, ne mogu vam reći ništa. Tvoja poruka mladincima? Pa ništa, super izgledaju večeras, znam da će uvijek tako izgledati, nek se dobro drže, upišu fakultet, da završe fakultet, naravno da se ožene i tako dalje i tako dalje. Ćao, kako se zoveš? Ja sam Lipa Čanov. Završio srednju gimnaziju, reci mi kako se osjećaš sada kada si postao zreliji? Osjećam se predivno, ne znam šta bih rekao, ovaj dan i ovo večer i to, sve u vezi maturalne, čisto ne znam, ne mogu pisati to, taj užitak, to veselje koje sad trenutno vlada ovdje, ovog 8. Šta za tebe znači matura? Molim? Šta za tebe znači matura? Ispit zrelosti. Tvoja poruka ostalim maturantima? Pa isto ovako kao mi, da se vesele i to isto. Sve ostalo kako mi, neki oni, tako isto. Ajde. Ćao, možeš mi se predstaviti? Mogu, ja sam Lipovača Hamdija, učenik 4. razreda, maturant. Ako prođem popravni ispit svakako iz njemačkog jezika, onda sam maturant gimnazije Bihać. Kako se osjećaš večeras?
Pa ovako, večeras mi je super među svojom rajom. Svakako mi je drago da vidim tu i ovu jednu mladu profesorcu koja je s nama bila u posljednje vrijeme i drago mi je da naša raja svakako uživa ko što i vi možete vidjeti večeras. Kako ti zamišljaš svoj život bez srednje škole? Zamišljam ga, ako Bog da, upisom na fakultet, i to pravni fakultet, i stvaranjem svoje obitelji, stvaranjem svoga budućeg života. U ovome gradu svakako. Šta poručuješ onima koji su pomogli pri realizaciji ove maturalne zabave? Pa ovako, prije svega želim da se zahvalim generalu Atifu Dudakoviću i njegovom logističkom centru na čelu sa gospodinom pukovnikom Sirovinom, gospodinom Korom, Bogijem Alijagićem, zatim zapovjedniku zbornog mjesta Hrvatskog vijeća obrane Ivanu Prši koji su znatno pomogli, svakako i načelniku općine Bihać, gospodinu Hadžipašiću i neka mi ne zamjere ovi koji se ne sjećam, u stvari kojima sam jako zahvalan, ali ne mogu ih trenutno sjetiti. Šta bi ti poručio na kraju ovog razgovora našim sljedećim maturantima? Poručio bi da nikad ne zaboravimo žrtve bošnjačkog i hrvatskog naroda koje su pale u ovome ratu i da i dalje nastavimo živjeti skupa, stvaranje federacije i živjeti skupa. Kako se zoveš? Džinana Islamović. Tvoja priprema za ovu matursku zabavu, reci ko je pomogao da pripremiš sebi garderobu i šminku? Pa znate šta, pošto su ratni uslovi jako kritični, sami smo se snalazili, bilo je teško, mada je sve super ispalo. Je li bilo teško nabaviti garderobu? Pa ovako, ja sam sebi šila haljinu, a druge cure su koje su bile financijski bolje stajale, one su kupovali tako. A frizura? A frizura sama sam pravila i nije bilo teško. Hvala. Dalje. Ćao, kako se zoveš? Alma Smajić. Vratimo se večerašnje zabave. Kako si pripremila svoj garderobu? Pa, haljinu mi je kupila tetka kad je išla u Zagreb, a inače nisam se baš toliko pripremala nešto. Mislim, važno je da se mi dobro svi provedemo, sve šta je ko obuko, to i nije tako važno. Tvoji planove veoma za budućnost, šta smjeraš? Ne znam, nadam se da ću pisati koji fakultet, ako bude mogla, normalno. Šta poručuješ ostalim omladincima? Nisam čula. Šta poručuješ ostalim maturantima? Nek se lijepo provedu i nek pamte zauvijek ovu noć. Hvala. Kako se zove? Džinana Islamović. Tvoje pripreme za maturalnu zabavu, koliko su trajale? Pa trajale su dosta dugo, stoga što su ratni uslovi, pa smo malo bili uskraćeni u tome, a inače sve ispalo dobro. Je li bilo teško nabaviti garderobu? Pa nije, sama sam šila haljinu, nije bilo teško. A frizura i šminka? Frizur sam isto tako sama napravila i šminka. Hvala. Čekaj. Ajde. Možeš mi se predstaviti? Algić Edvin. Edo, kako si ti zabavljaš večeras? Pa tek je početak, ako je početak dobar, bit će sve pravo. Tvoji planovi za budućnost, Edo, izišao si iz srednje škole, šta dalje zamišljaš? Pa neki fakultet, tehnički, mašinski, nešto ćemo vidjeti, bit će. Tvoja poruka ostalim omladincima i muzičarima, pošto si ti jedan od muzičara poznate grupe Jenki. Samo zabave, učenja, malo i bit će sve pravo.